Pilotna aktivnost projekta Sentinel smo izvajali v regiji Podravje, ki sodi med manj razvite regije v primerjavi z ostalimi v Sloveniji. Ima pa presenetljivo veliko število socialnih podjetij. To izhaja iz tega, da ravno socialna podjetja so tista, ki rešujejo družbene izzive tam, kjer ni neke druge podpore ali strani javnih služb in podobno. Tako da smo se usmerili na ta socialna podjetja, ki pa velikokrat imajo manko nekih podjetniških znanj, veščin, se premalo povezujejo, predvsem pa manjka tudi podpornih mehanizmov v Sloveniji. Wine Association Haloze, which is a social company enterprise, and they made a corporate identity and they purchase a mobile wine bottling line. Voklet v bistvu upravlja vinarska zadruga Haloze, ki je tudi registrirana kot socialno podjetje. Sama stavba je v lastništvu patrov, minoritov oziroma iz župnišča. Lokalna skupnost občina Gian pa se je odločila, da vzame najem ta prostor in ga prenovi v videovoklet, tako kot se danes nahaja. Potem je pa občina predala v upravljanje naprej vinogradnikom to klet, ki jo lahko koristijo za promocijsko prodajni center. We are growing herbs and make products from them, so from seedlings to final product. As I said, we started in Ormož on one stand, and that was in year 2011. Now we are selling herbs all over the Slovenia and even in Germany for one big fair trade. And we start as first social entrepreneurship in the Slovenia. People can bring different items, what to want then from repair, and then collaborate with moisture. In za nas je bil to izziv, da ne beremo stare izdelke. Ljudje zavržejo številne rastline, ki tudi sodijo v kontekst možnosti ponovne uporabe. In tako so vsebinsko trije prostori. Prvi, ki ima elemente zgodovinskih, kulturno dediščino in torej predmetov, ki jih ohranjamo. Osrednji prostor je tukaj. Tukaj si lahko in v bistvu si vsak naj bi sam skuhal kavo na teh peščenih kopelih. Vključena socialna podjetja smo povabili k sodelovanju najprej tako, da smo pravzaprav preverili, kaj je tisto, kjer imajo manjko, in smo potem zanje iskali ustrezne mentorje, svetovalce iz baze, ki smo jo prav tako ustvarili v okviru pilota. Le-ti so jim potem pomagali pri razvoju različnih veščin, znanj in jih tako opolnomočili, da bodo naprej svoja podjetja razvijali in poslovali še bolje, še uspešneje. Predvsem so bile tukaj izražene potrebe na področju znanj prodaje, marketinga, nastopa na trgih, digitalnega marketinga in podobno. Veliko tudi svetovanj na področju merjenja družbenih učinkov. So, in practice we are offering activation, we are offering business support to social enterprises. We are offering also the space, community buildings. Socialno podjetje smo ravno predvsem zaradi tega, ker nekako pomagamo malim kmetijam, da obstanejo na trgu in se potem tudi kot skupna blagovna znamka promovirajo. V okviru projekta Sentinel smo preko mentorske podpore pridobili veliko izkušenj glede zaposlovanja, seveda tudi zdravja na delovnem mestu. Na osnovi tega projekta smo dobili dodatna znanja in izkušnje z področja digitalnega marketinga, kjer smo se udeležili tudi marketinške delavnice, potem znanja z področja, kako uravnavati oziroma izboljšati človeške vire. Mi smo ustanovljeni davnega leta 2010 na pobudo skupine brezposelnih oseb, ki je želela svoj čas brezposelnosti aktivno preživljati. Delujemo torej na področjih središča ponovne uporabe ropotarnica,
Potem je Smetka, alternativna vega blagovnica in Vuk kafe. Potem imamo Recycling Lab, to je razvojni center socialnega podjetja, ker izdelujemo, razvijamo produkte pod lastno blagovno znamko 100%. Our members come here and work whatever they want, but first they are educated so they don't cut their fingers and stuff like that. They give them crash course and then they actually do whatever they want. The second part is that we collaborate on projects. If there are projects in the field of creative industries or field of social economy, startups, we collaborate with university, with schools. Tourists nowadays, they want different stories, not just stuff they can read on Google. They need stories from locals, they want experience, they want something different. One thing that in Slovenia is not so common, so people are not commonly go somewhere in a shop or in a bear store or somewhere else and try to learn skills by learning by doing. So that's one of the things that we are proud of. Občina nas tudi financira in zato lahko tudi imamo brezplačne programe, ni članarine, ni plačila delavnic, vse, kar se pri nas dogaja, je brezplačno. In to je naš osnovni namen in cilj, da ta generacija, ki je 40 let garala, delala, zdaj imajo nizke pokojnine, da lahko tudi aktivno živi življenje v starosti. I think there are many insights which can be transferred. First of all, generally the idea of cooperatives, that sectors in regions get together and form interest groups, networks, speak with one voice, exchange and make all their efforts sustainable. And it is very interesting how they are making networking of social enterprises that buy local products and support local products doing other services and their business. I think it can be really a good example also for our stakeholders in our region. I don't really think that it is possible to transfer some solutions because the legal systems are completely different. But I think the most important is the kind of networking, so the exchange of experience and exchange of information about other systems. So I think it was really fruitful 2 days, and now there are some ideas in our heads what can be done in Hungary if you want to run or start a social enterprise. Poskrbeli smo tudi za predstavitev teh socialnih podjetij v medijih, na sejmu socialne ekonomije in upamo, da smo s tem povečali tudi vidnost socialnega podjetništva v regiji in širše. In seveda upamo, da bodo s svojim delovanjem in rastjo v prihodnjem obdobju vplivala na lokalno gospodarstvo in na trajnostni razvoj regije.